نرمال كنيام بيا كمال كنور أونلاين تي في شانل تكون كلير جديد مده كون لينغواسمه لير بان لين بان رواتش كوي scholarship نتيجة تبري ويش كسر السودان تيجة كم student تشو غار ويدودين كي تشا نعو كوم سر السودان نوبكو غار ويدودين إنه كغواسي دان تتك رول تونغوان تيجي توك إنه كن student ديالن كونه أكوين وابكن كدور كل لو شادورين كوكين شاغبل ana ajena dana bana lat gwasa me kanwa online tv channel kalermu paila de kuma sa Sudan gore jen wo gender je nywa na ko ken ko de kon manana chalat kuma sa Sudan de konaling ka ta ndanen kwain ke gadul gorka to toni tin wodul gorka ka winerar ke diaspora anda manduni chen kos nyak no ngero che meno ani biya kamal kanwa online tv channel mi jirama jidit goro no jen bi no online tv channel bi jen nywa kanit ko ken ko na jen wo jen der subscribe bani kanwa online tv channel bana jona nan chalat gwas me bana jeling chalat wone ne the South Sudan Minister of Higher Education, Science and Technology on Monday she kan la wone ne kan gadul gore kone akam scholarship ne tin shiwa ki indian ki shiwa gwar ki india ala chaga mo ke government scholarship kate ka criteria ande sharia lekan wo bram kel bagatiang baji kula nang dol gorka chikala do ne kani an kunya sha kwaina kana tala dang mudeten ko la je ka social media no ne and kani dial konin ja kwan be ka dor kel you know ka ngai kon dor danen man chala den wo be ka dor kel motin en queen government scholarship you know no wajen criteria ne ke wa mechanic kontien ke tin gor ka no baji kula kwain ke je bu kulo gwar wi da dien wa mechanic tiang cha yalat ka tin no ka jo mo chalat gwase me chala de wone ne ne itun wan tin cha kwan no ala wa ke ni shup ke 30 student ti ke 30 scholarship ti changun government of India to come ke ne to la South Sudanese so me cha ko ngono cha ne dia cha gurno ba ka gwar pin ke joran ti kanalat kani cha na cha ka gwar pin kani de toni tin cha gwar pin wari udien dial beka ka kan dor diare wi ka South Sudan adundo chala de gwada dan ci result yo baraten ci ben dor kelten lo ne ko na kwain ke janka rodien dong de tenen wer kelten ke de tenen nyam kelten I don't know but ta ke lisdien gwada mene yo mata ka gwad mo dong de ka kwen ga jabona okay dara kwa so ka jo mo chalat ke kamananen shiro de lat gwasme ci kum jaladen go ne jenek en kwen ne ko na kwain wa kani tuoga kamanan en shaje kake kan gadwel gorka no na me chika duel re wike juba take a press conference mishalat no la professor Joba Kwe Alit, Director General for Admission and Chairperson of the Scholarship Committee in the Ministry of Higher Education chala wonene jeni the selection criteria for the candidates were based on the highest scores in the certificate of the candidate who apply for the scholarship. Ajane de ala kontin cha kwen ko ba scholarship me ba jek bang to tin kontin kwa lawe gor dul gor kamen changun jindia ajane ko beskane de konen chanung ni konturin garpin yo ba ma kan dana ci jek score ci jek no ajen do dan ba ko garpin gaja ke ba ko ngaje no ramme me chene ti chaglay so score me to charge belele charge be accept ken so ne dia la koni chuben ka jang so rudian tega ka higher score ajena ken advice ka selection dan shangun ajena if the selection that was done lack merit then this is what the media should tell us akanemen dan we dan sha selection child keje mishi oba kwani tin konin te high score akene de media de gane larmana de ne lat ko na me jen the best selection ka do badan de ne tin kon atiron ko de scholarship de kene je jen do badan de kwanke she kan jo mo she kana lat and go de mishit kana me da ro gane de ala kon don kwaje doubt mishit kana me ne chana jo me chan jamiling be ke te ka jo me kan lat gwas me goro dong de yana ling ka taran kan lat ke je gwas me now after that distribution two sets of distribution
that is the degree level and then the specialization level. Can routin contin kwangana ka selection criteria man yam a degree level no degree level manana shijek ke do badan en chiwon yam gaje baje kwang gaje don me ken degree ken jek so charge de lele chai de kwang. Then again, how do we choose those who are to benefit from these opportunities? Then normally we say those who will benefit for PhD must be science students. So kajo challenge was me ka Kennedy tinimana lat kene Kenina the Indian universities are to offer 457 admission letter to South Sudan applicant, and the number of scholarship offered was only 30 vacancies to be distributed to 457 applicants. It disclosed the scholarship were offered so many categories, including undergraduate and postgraduate applicant, but were not clearly stated. So Guadame man go kona long no bananga da ta rana sha scholarship sha kwan gaje chemen sha ne go reunion to wana kona sha kwan gwasame no kateka warga no wari uden dial kajang. So na me jomi mdong gore kukan la gore de kan clarify kadwo badan en chaje non kaje. Of course the talk mete ke galotin ke me je la ja gur ken o baje dealing no ko baje kula ngach ko en list dana sha ngun list minyon jengo ne reunion dial konditin ke jang jen do badan dong dia na kaje. Be tour de be nywa ye kel gwasame ko de yenen no mena je gwich na me ana dong mishi clear ya biya kula ngach aywa so lit nen yena mani riudian dial li nen no ke jang right so di na modin gwich man war gada nan cha tan gwad medin tan bo de yenen so na me agenda en chikene me chikene rialeka so menyu den go akani and we done chana saleka je kan shi we me jek adob ko ba ngaje no kan e dangdi kanitin contin she participated. So based on the criteria and done she kan ngun jene jen do dan en kuken ke screen out keje kan e tele mishale o da kana I dore me but ne reunion to wan ka talk de reunion dial ka jang okay and me true but ka criteria ne ken kana kwa ingana ke highest score so michi ben ka dong ti ke score matot china bi der ko jini bi ka dor do dien so ajen do bran de ten but anyway manana shi kono ngaje no long scholarship no wan je ka jang do badan en pass ken ke je ke de rande de kwa ngaje ke de scholarship ke je ngayen di ala en wo de je jigdi mi charge mo ka yer score dul gor manana jenetin by any mean then be scholarship mo de be je ke de je nyen jo dana go de nyaa ye kel ka do badan en sha air charge clear ke je kum South Sudan en go ne de kon cha kwan cha ga kwan ko ken ka jang kwanga ke score dan chicken jek jen dan titin mene comment your opinion men gwiji charmutedi ko ne dia cha kwantini kwanga ka do mu gwa wal kwanga ka do mu je ko riudi ndial ka jang so dong da rajen dan dong de na mu ke ngang nom ke roine gwa ene ban jiga ler dien biat kamal bye bye.